taklai bisi 2023 বিধানসভা চংবারিও কাইজি থাম এমএলএ ni achukthai mani keplai engmani yagolo sangrong salo titi edisi khumulungo pani silai resapmo musamung bai bijoy misil khlai lega tipra mothani adong tai adong juksong Assembly constituency wa kini jeng bijoy misil khailai aro ke first of all ang median bising tui chini iprahani chini his highness bubagra rodut kishor mani pia deparmano ang belek no hambai do kam niti male joto lukuro musaiman tha single ancholik party bubagra sachuno kebai bo election yawoy tini bo 40 seat legislative assembly constituency wa bo candidate bekha abon bisingo 30 seat ebaka 13 ta seat applying tha ke o tini ni sal 12 taka tolawo applying mani sal sudu 12 taka tola kuliya 40 ta constituency ni je tiprasa ebaka non tiprasa ni applying man sang no jung tini ha bai tong thok lai do ini sudah ada bijoy misil ni bagai simida ada tong dong sudu abon simi ya jeng dia lukha ebaka knaka je asuk 72% ni lo Delhi government ancholik party no kundino borok amti ringya piaba bubagra ni leadership ni bising tui je tabo tipramotha Delhi je home minister ebakai prime minister borok belek no topic choli lai tongo belek no important ri tongo tipramotha ne ebakai bubagra bai borok topic choli lai tongo abon mai chung abon bai bo belek no hambai ru chini home minister tai chin prime minister no bo borok chini somosya no nama bagai Mia bubagra je press meet khai man bising tai abon bagai ke to tong tini jeng abon bai bo tong thugo tam male positive khorang no chung nai to bubagra ni putui ni bising tai tini tam asa beriram ni je beri to bodol ni tini asa pohon dong ka tini bijoy misil khailai na jeng naidi tipramotha amali tabuk only 2.5 mane 2.5 se complete niya ko tipramotha bubagra lead thamani poreno sara tuprani chini bukuk song nok khuk yakaroi no samung nok khibuoi sara tripura chini bukuk song buma bodol chini tidref bubagra ni logi khabai dilai himlai tamni male bubagra ha lekno dophani bagai